دانایی بر مای قومی کرد زمان ناشکی و دانایی تو به زمان ناشکی و دانایی تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطاعه آلا کردن جنده به قطاعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطاعه آلا کردن جنده به قطاعه آلا کردن هم خوردن مریاوتی مثل بین دیلیمان و پالیمان هر اجتماع دیلیمان و پالیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطاعه آلا کردن جنده به قطاعه آلا کردن راوی کرد را گوی سرفی و شیران بابا خوی نشیدگن تاجی جیهان بابا خوی نشیدگن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطاعه آلا کردن جنده به قطاعه آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا إفراوا بخير وخشي بنرين هجا ودلال ديسا مغورنا وخلقا كنوج برنامج ما زمان وجيان بهيفينا كو خلقا ما بكيفا وبي دست بكده سپاسیا ود کن که هن متشوپینن و سپاسیا هر دو حوالی خویل سر کنترولت کن حوالی ما هجا ودلال عبد الباقي حسيني وخرشيد عليوي بنادن هجا إيرو مجارك أنو لسان مجارك أنو بآخذنو قفتوقيا لسربكن خورت وزمان كردي وكو ماموستا وكو ديوباب وكو مزنين جواكي وچوا كاربن بخورتان بدن بستين آلية زمان و چوا حسكرنا زمان دلي وادا بچين چوا ري حسكرنا زمان وفيربينا زمان جي نشاوا بكن وآيكاريه بوارا بكن أمي بخير هاتنا هردو هوال ميواني خوا يهجا بكن شرمين بوز أرسلان وعبد الحكيم محمد يعني بواري قربري هون بخير هاتن ميواني هجا ودلال بخير جلك سباس ناب خيري طبي بخيرك ديوة ترشاوة صافي سرجابا هون بخير هاتن أمي شرمين خالدس في بكن شرمين بوز أرسلان لباكوري كردستان جدايق بيا الولاد دبستانا بلند خواندية دواري ما مستتيدا وچند سالا جي بيا ما مستا الور دي سالا 1983 مجبور بيا كوبري خبد بيانية ولاتي بيانية والسويد جهجرتيا اللي والويدي جي خواندنا خوا يا بلند بردوام كريا حتى كو دبلوم ما مستتيا پیش دبستان عند ورقرتيا ل ستوكهولم بپایتخت سويد و پشتر دبلوما پداگوژیا در تایبت جی ورقرتيا شرمين خان چند كرسن زانينگاه ستوكهولم وبسلاي جي بيا ريفبريا ويدواري بيداكوجي دا ويا زمان وناسنامه وچاند وبرزماني ويكساني وريفبريا ريفبري وخاباتا سيستمك وبقاليتيا خوندني دو كرسن تايبت جبر بيداكوجي چكرنا وكاري
شێوەرمەندیە ژی کردیا شێوەرمەندیە ڕێڤەبەریە خوێندنێ لە سوێدێ ئەسهو 4 ساڵە زێدەتر د بەشێ پەروەردە و پێدەگوژیێدا کار کردیە و بیا مامۆستا شەرمین خان وەکو شێڤ وەکو ڕێڤەبەر وەرە کار کردیە و ئەف قاستە شتێ هەیە یعنی ئەف ساڵێ درێژ ئەزموناوەیە کەسایەتی کردنە بن خزمەتە فێرکردنە زارۆکن کورد gelên Kurd li Swêdê. Şermîn Xan sala 1998 de ji destê Wezîra Perwerdeya Stephen Dilom Bors wergirtiye. Di sala 2001 de pirtûkeke xwe weşandiye bi navê hevdîtin di gel ciyawaz pêşdibistanan wek meydanê integrasyonê و سمینار پر سمینار چند ولاتن ان باجارن سويدي ولات سويدي دانا د دمن جدادا لسر هف 12 سالا سروکاتیا فدراسیونا کومالین کردستان لسويدي کریه و چندین سالا وکو انداما کمیته کارگر برپرسا کمیته هندی اکتاب یا جد بجنیه به اندام لسر هاف و 18 ساله کمیته ریوبریا وقفه کتابخانه کردی دا جهگرتیه یک جدا مزراندر کوملا دموکراتیا جنین کردستانیه دمک وک انداما کمیته کارگر و 5 ساله جی وک سروکا کومله کار کریه 2 ساله سروکاتیا فدراسیونن بیانیان جی کریه او تبلی کار کونوانی سیاست جی بیا و گلک کار تیدا کریه و هر وها دمکی دا وەکو سەرۆکایەتیا دەمەکی یا وەقفە کتێبخانەیە کوردی هەلگرتیە بەڕاستی ئەم چ قاسی لەسەر کار و خەباتە شەرمین خان بەئاخەبن و بێژن gelekî dirêja lêniha em ê di guftogûyê xwe de pirs û bersivan de em ê bêhtir li ser jiyanê wê û li ser kar û xebata wê bizanibin. Dîsa tu bi xêr hatî Şermîn Xan. Spas dikim, gelek spas. Spas xweş. Şermîn Xan tu wek mamoste wek dê wek rêvebera çend komelayan û dezgehan yê çi siyasî bin, çi rewşenbîrî bin û çi civakî bin. Em çawa dikarin hezkirina zimanê Kurdî di hizr û ramanên xortimê Kurd re biçînin. Gorî ezmûna te, gorî kar û xebata te ya dirêj. Te çi dibêjî di vî warî de? Gelek spas serkeftin dixwazim ji bo vê hemiyan, ji bo weşanê û ji bo peyv tv re. Ez vek dê vek pedagog vek çalakvanê komeleyên Kurdan û Swêdiyan û tekliyê min gelek digel Swêdî jî digel Kurd jî çêbûne û çê dibin. Demekî dirêjê ez li Stockholmê rûdinim û çalakiyên min di gelek beşan de hene. Tiştê ku dixwazim bêjim ji bo hezkirina ziman û çand tiştê ku ez dixwazim bêjim ew e ku hezkirin rojekî de nabe, yanî şevekî de jî nabe. Divê jî zaroktî jî destpêkê wexta zarok di zikê diya Xwedayê û wexta meriv piçûk e zarok e divê dest pê bike. Ev hezkirin dê û bav, avil dê û bav, kal û pîr jî û di malê de kê hebin dikarin jî zarokên xwe re bidin. Yani wexta xort bûne, ciwan bûne, genç bûne, dereng e. Derengî jî henî tişt çê dibin, bi biryar, bi hîşmendiyê netewî
bi karobar le destek eden meriv de yani çirokyen po bibeje meterokan bibeje kelaman stranan bibeje yani zargotuna kurdi çanda kurdi be her havayı zarokyen xora bide o zaman her vaha o diğer van guftugo bike diğer van sohbete bike o be listik bir yari o be henek zamanı zarokyen xora bide gelek baştı ve herkes ev yekna gelek malbat bu taybeti li Süvede gelek kesin ku zanane o zanyariya van li ser pevistiya zaman o nasname çant hene zarokê xwe ve yekê didin lê ez dibêjim bi avayekî sistematik bi avayekî dur û dirêj her mal dibe bibe dibistan û pişt tevî jî di mektebê de di dibistanê de jî ev yek berdevam be lê ji bo danîna ziman divê meriv ev yek jî nasîhatan jî şiretan derxîne ji tirsandin yan jî zarok û malbat suçtar kirin çenabe divê meriv bi haskirin û bi pedagojiyekî baş û bi avayên erenî ne neyînî erenî pozitif digel zarok û gencan bidebistîne ji bo van platforman çêke mekan cî çêke ku hevûdû bibînin û zimanê xwe bikar bînin wexta ziman bikar neynin bila sebep meriv xeber dide divê cî hebin divê platform hebin ku civan û genç werin cemhev zarok werin cemhev li wir zimanê xwe bikar bînin yani muxabin gelek cî tunene li diasporayê ku zarok hevûdû bibînin mal jî hev cudane û ciyên van çi bêjim ciyên ku hevûdû bibînin kemin en ku hene jî gelek bi kıymetin mîna dalkurt takıma futbolê ye mîna şevên Nevrozê mîna kursên govendê tiştên wiha hene lê bi dur û dirêj divê meriv van sîsteman van platforman ava bike û jî zarokên xwe re bide meriv çi bike jî keme yani em çi bikin jî wexta statûya ziman tune be li diaspora jî wiha ye li welat jî wiha ye wexta statûyekî taybet û fermî ji bo Kurdan tune be tu çi bikî jî davî zimanê me tê nezî mirinê vere yani vekî her zaman wexta neyê xeberdan hêdî wexta zarokên me bi hev re xeber nedin di dibistanan da vê zimanê bikar neynin û di tekiliyan da bikar neynin hêdî yani ev yek tê nemîne loma revş gelek tehlikeye divê bi her avayê em kar bikin ku statûya Kurdan fermî yani hebe zimanê me li dibistanan bê bikaranên zimanê me li bazarê bê bikaranên zarok wexta zimanê xwe xeber didin û fêr dibin bizanibin ku pere dike wexta zimanê xwe bixwînin û perwerde bin lê tu pere nake tu kar pera nabe hêdî ev zaman hendî denemîne loma divê em imkanan çêkin imkana statû çêkin imkana ciyên ku zarok civan li wir berhev dibin çêkin kursan vekin mekteban vekin dibistanan vekin gelek tiştên dur û dirêj û sistematik gereken bikin yani te eştegaliyat wek Kurd bêjim şekil sekinînim em ê çawa karibin va tişta ava bikin yani çi dezgehin çi dezgeh kîpir ew berpirsiyarê ku karibin va tiştê ku te gotî va dezgeha vekin û alîkariyê xwerdara bikin tu zanî van tiştan yek kes nikare yani li diaspora divê li her welatê divê bi kemasî çend cî hebin ku li wir civan dicivin kursên ziman dibînin kursên folklorê govendê dibînin müzikê fêr dibin û kursên curbacur xwandinê bikin futbolê bikin yani van ciyan gerek hebin ev jî mesela aboriyê
و درو درج gerek meriv kar bikeser ku mesela iro lokaleki holeki digirin sibetüneye sibe du sibetüneye yani jibo çareseriya daimi dive ci hebben dive kar hebben dive abori hebe yani dive sistematik yani duru direş em dive van karan bıkın yani em bıkın ez dibêjim tek û tek van tiştan nabe gerek dezgeh hemî verin cemhev ve hevbeşi imkanan çekin. Yani şuna kokarın küçük küçük tıkın van karan bıkın. O dve hükümet ameci alikariya diaspora bike yani dve em jicivanara imkanen zede çekin ve kidi de zaman nemine yani em çi bıkın ji hedi de خلاص bebe. Yani bu kursen küçük cenabı ve roje yekşemiyen haber evci cenabı yani van tıştan başın dive meribike her tış meribike يعني طب خبري دبي الولاد جي حبي دزقه عن وكا بارتين ما بين دزقهن جبهة سيفيل بن حميب هفرة كاربكن وآليكاريا أبوري أوجي بهبدورة بدن هابو كاربن باتشتابكن والولي البيانية يجي الولاتي بيانية يجي هر ولاتكي أف كسي ما بكردي ما خبقي هنهب كاربن دزقه ها تشيكن كاربن كملا تشيكن باتشتا و تدبيني تدبيجي ويكارب تشتكي باش بكن yani dve pere hebe dve abori hebe le be aboriji vakta stratejiye ki pakış u zelal duru direş ne rojane ne iro eskurseki ve de kim sibettuniye ne vaha le strateji ki duru direş hebe de baş bebe le disa hatta çare ne le de baştır bebe revş baştır bebe. دنگتی چو؟ ورا از دنگي خود قرم ادوجم دا هنسر كيف اخا بيشتغلن ما مستعب الحكيم احمد محمد يانجي بيواري قرفري ديسا ام خنهاتنا تتكن ام قالك كيف خوشن قلت اشتربسبيه شروج افاي كردستان تمري براستي قالك جارات بجن ما تشما هون ميبانا شروج افانا ين اجبر صدما انترنتي قالكي ام اوجي استنقياد بين ام جد بينن ليه ام قالكي كيف خوشن كو اج خاكا ولات السر خاكا ولات ميبانا كما يهجا وريزدار ما مستا عبد الحكيم مريا عبد الحكيم محمد وكو ما قوتي بنافي بيوار بلي وكو بيوار بري تيناسين دسالة هزار ونحسن حفتي دا لقند جريسي في لرجاء باي كردستان جدايق بيا زاروكتيا خوا يا خواندني الجندي خوا درباس كريا وبشترا خواندنا خوا اللي باجاري تربسبيه بردوام كريا مخابن پشترا نکاریه خواندنا خویا بلند زنگوی دا بردوام بکش بر چند صدمان لی پشتی 15 ساله دیسا ویناوی گلکی خورد بی خواندنا خوا بگرایا و زنگوی شامی بش زمان فرنسي خواندية وحتى انها او ما مستوى زمان فرنسية اللي تشتاقوا قالك شما لسر بواري قربريان عبد الحكيم محمد نزانن كوي خوب وقت بيجن آواكر يا دواري زمان كردي دا جبر حسكرنا زمان ما يفرمي لا يدفكي يفرمي هنا بويدا دراماني ويدا هبين وجي خفيري زمان كريا بشتي خفيري زمان كريا پازده سالیا خوبا خفيري زماني خوكريا وبيا ما مستاي زماني كرديجي وقالك كورس ورولي زمان الوليد بكرنا وقالك آلي كاري بخورتي مرة كريا بزعركي مرة كريا حتى وكا إيروجي أو تخسير ناكي دسالة 1909 ششيدة بدست كاري كونافاني سياسي كريا حتى قهايا استا سركردايتي د بارتيا خدا وحتى ايروجي خابات وكار د بارتيا خدا دكي دما بدس نبي سيني كريا
بدست هلبستي كده نویسینا هلبستي كده وبشرا رومان جو نویسنا ويا هري باش كوي پرتوك لسر زمانا زمان كرديجي چكريا ما بستا حكيم اندام دستيا ريبريا يكيتيا نویسکارن كردستان سوريا اندام دستيا سر نویسريا گوبارا بينوسا آزاد او جيا يكيتيا نویسکارن كردستان سوريا وحتى وكايرو جيكاري وي بردوامه وي چند پرتوكن چابكري هنا رومان هلبست وريزمان وچند پرتوكن دست نویس جي هنا او جي هلبستن ورومانن والسر زمان كردينا ام دي ساب خرهاتنا تتكن ما مستحكيم ما مستحكيم اجدسبيكا خورتانيا خوفا تفيري وكو مغوتي 15 سالي بيته تخفيري زماني كردية فرمي كريا وتا ازمونا خوا تا قالكي آلي كاريب خورتي مرا كريا نفشي مي نورا كريا وتبي ما مستايوا وتأوفيري زماني ترچاوا اجيب خيراتنا ودكم وسباسيا ودكم جبو مهفانداريا ما وقالكي كيف خوشم جيبورا زور سپاس ام جی گل کیف خوشن ما مستا دیسا از پرسا خود دوباره کوم خویا دنگ بلکی درنگ دگهتا دسبیکا خورتانیا خوفا تخوا فيري زمان كردي كريا وجبر فيا كي تخوستيك وتأزمونا خوا أنا جا أزمونا خويا دريش تأري كجو خورتي ما بكي وتكرس ورولي زمان شوارا تشكرنا تتاري حتى شمرة بيجي حتى تشرا دهي أمتكارن سودي جوي أزمونات ببينن سرب آخفي وحتى تشرا دهي تكاريه كوتأري كاريه الفا خورتان ربكي فازارو كن ماي كرد ربكي باشا جارك دي براو بخير وسباسيا ودكم سباسيا مهفانداريا ودكم راسي هنكي جيانا ما مولا بكورتاي تقوت يعني اب مجارة زماني كردي مجارة كجرنجا جمارا وك قالي كرد ام تب بيويستي زماني خنا بيقومان زمان شارستانية هر ملتك يا چاندا هر ملتك يعني بي زمان ملت تجارة نبسرت كبي ونبيجت كبي وندمينيجي يعني قلق ملت هبون قلق زمان هبون دنياي جبرقو زماني خوش بير كرن ودبج زماني خبردان زماني واتشو او ملجي چون هاتن حلان دندنا ملتن دندا لو ما جي ام بي تخوازن يعني ام بهيبيت كان ام هل دكن جو ام بالزماني خوا خوا سير بكن يعني تقوجي من بجبشوكايا خوب سيري زماني كردي كراستيجي اسكارن بيجم هولك كسايتيبو يعني من آري خوكر بيقومان يعني ما مستوى مي هري مظن خودية برتوكان بون ايغو برتوكي زمان شاكر بون ايغو رزمان شاكر بون او نا كد او بابي جيانين ازماني كردي وك نمر جلادت بدر خان مير جلادت بدر خان وك نمر عثمان صبري عرب شمو قالك ما مستوى بلندو هيجا وايغو هيجي مدى ساغن هنا يعني من دماغهم خفيري زمان كراستيجي ما تمي يعني وتميجي ازي شيرت الشاغرتات كسي جو الزمان دموا ازي دي بيجموا دبيغو تمي بينوس دستي مرده بي وبلك جي هبه ويك بنبي سنه وبخوينه دافيري زمان بي شقا از كورسا ببم از كورسي زمان ببم جو ازلم خوا از نخوينم واز ننبي سنم از التجاري بسرجي نكبم يعني چه زمان بيولو نزماني كردن يعني ام نابجن ام كردن خلاص ام زماني خوزانن ام يزو فير ببنا زماني ما
زمانێکی وێی ستاندارد هەیە ڕێزمانێکە وێ هەیە رێزانێن وێ هەنا دەرێزانێن وێ هەنا gelek tiştê de hene em herkes nizanê bu yani heta Kurcî bê lewma divê gotimî em bixwîn û binivîsên jî yani dema got min rastî te got jî dîsa dibêjim min gelek korsê Kurdî dane belkî sada min zarok û xort û keç ê mezin jî min fêrî zimanê Kurdî kirin taybet divê dema talî de divê şoreşa Sûrî de got bêjin şoreş û berî wê jî yani ji berî 20 sala ve jî min korsê zimanê Kurdî didan hê du demê got ziman qedexe bû em çûne gunda me de me kors didan me fêrkirina zimanê Kurdî dida bi ser ku ez xwe jî duî demê de hê ez ser neketibûm di zimanê Kurdî de hê jî min ew ziman tev nebir bû min nizanî bû her tiştî ziman da lê min tiştê gozanî bû min dida şagirtan min dida çi zarok bane çi mezin bane Êca ez dê dibêjim yanî divê gotimî mirov bixwînî rajê pirtûkê û bixwînî rola mamosteya di fêrkirinê de rola malbatê di fêrkirinê de gelek e û rola kes bixwe her kesekî ji cem xwe rola wî ya herî giring e got ew bixwe yani di mêjiyê xwe de bêjê bê divê ez fêrî zimanê xwe bibim divê ez zimanê xwe fêr bibim gelek hene dibêjin divê em diçine korsalê em fêr nabin em zû naelîmin em tiştin hene zorin di zimanê Kurdî de rast e lê ji ber got tu çê korsekê tu mehekê dimêne di mihin sê mihin tu êdî nima dirajê pirtûkekê nima dirajê pênûsekê got Kurdî binivîsênê ji xwe tê ji bîr kê çi ziman bê wilo Ingilîzî jî tarê korsekê 10 korsa tu bibê got tu nerajê pirtûkek Ingilîzî nexwênê tu nerajê pênûsekê tu bi Ingilîzî nenivîsênê tê naelîm tê fêrî zimanê Ingilîzî nebe Kurdî jî ew her wiha wilo ye yani zimaneka zimanekî her tiştê wê heye û zimanekî xweş e jî ez karim bêjim sibik e jî ez karim bêjim giran e jî û zor e jî ji ber got ziman e wê gelek tiştê de hebin lewma yani ez tiştê got ez dibêjim û tiştê got ez dixwazim got her kes bike bi taybet nifşên nû got ew haya wa ji wa xwe hebe û haya wa zimanê wa hebe got timî berdewam bin di fêrkirina ziman de di xwendina ziman de di nivîsandina ziman de yani timî rajne pênûsê bi Kurdî binivîsin ji bilî ku Erebî binivîsin yan jî Ingilîzî bera bi Kurdî binivîsin ez ê navê xwe bi Kurdî dêrim ez ê navê xwîşkê xwe navê dê û bavê xwe ez ê navê dostê xwe ez ê navê bajarê xwe ez ê bi Kurdî binivîsim ez bigema ku ez ê bi Kurdî binivîsim ez ê bi Kurdî bixwînim rajme pirtûkên Kurdî ez ê li Kurdî guhdar bikim gelek hene ta îro jî mixabin li televizyonên me Kurdî guhdar dikin dibê yaxî em ji wa fêm ne em ber nakevin çi dibêjin ji ber gotina Kurdî bingehîn tê de yan jî ê fisha wek bi Erebî dibêjin ji ber got te guhdar nakê te serê mehekê carekê guhdar dikê ji xwe tê wa gotina ez ber nekê yani yani lewma em dixwazin rastî jî rola dê û bav gerek divir de ya herî çik bê ji zarokare bi taybet got em ser zaroka biaxivin dê û bav wexta got hezkirina ziman bixine dilê zarokê xwe de wê ew zarok wê hişt zimanê xwe bike wê jê hes bike yani ez ê ji te re bêjim çawa ez bi ziman bi hatime girêdan çawa bi kurdayetiya xwe bi hatime girêdan ez 8 salî bû min helbestek di roja Newrozê de hê di wê demê de dema got Newroz di gunda de çêdibû berî got Newroz herê derve di gunda de çêdibû min helbestek xwend li darî cemawerekî pir yani دوی وقتی de ez zarok bû min fedî dikir min gelek ji cem hebûn min newêrî bû lê ji wê rojê ve ji ber çi ji ber got birayê min birayê mî mezin İsmaîl bavê Ehmed ewna jî yani rola wî divê tiştî de hebû wîna gotim got vê divê helbestê ji ber bigire û te roja Newrozê bixwînî ji hingî ve bû wek tiştekî kete dilê me de yani ez pê mijûl bûm timî em Kurdin Kurdistaneke me heye welatekî me heye zimanekî me heye ji hingî ve ez zimanê xwe bi hatime girêdan û kurdayetiya xwe bi hatime girêdan lewma dewra rola dê û bav gelek e dema got dê û bav berê kurê xwe bidina kurdayetiyê
بري كوري خو بدنا زمان وي او كور بحمدي خوي شي زماني خو بحمدي خوي زماني خو بخوين ويجي حسبك ام حمش زماني خو بيقومان كرد تب زماني خو حدك لدما ام بالزمان حسبك ام نابج زماني زارغوتني يعني اب زماني قوم بيدا خبن ام دبيج زماني قوت بي بندي سيني وبخويني تفيري خوندنوني دي ساندني ببي تفير ببي تكاربي صبا بكردي بو ان وك ايرو نها ايرو دبستاني كردي هنا ايرو قلق ديو باب نزانن وانين زاروك خو بدنوان نزانن سبارتاكين وان بدنوان وفيري زمان بكن اريكاريا وابكن يعني ابجي بروبليمك راسي ابجي كشي كمظنا يعني دبيقو بري وا بدنا زماني وا بينقو جي حسبكن بينقو بخوينين او بخوا ديو باب قركا لداري زاروك خو راجنا زمان وبخوين راجنا شتي كردي وبيج لزاروك خو بأب بكردي نافي أب بكرد بعربي أم بعربي بيجن لقرك أم نافي بكردي جي بيجن يعني ناف زاروك خود قرك قوتني كردي بيجي قرك بزاروك خورا للتلفزيوني كردي تماشا بكي وبيجي وابي ميزي أبنا هالود بيجي أب قوتن أبا يعني أبا رولا ديو باب دفير كرنا زمان درولا هر كسكي دفير كرنا زماني كردي دا ام حمد پیوسته زمانه خونه ام حمد پیوسته گفری زمانه خوب بن جبر گو زمانه ما وکم گوت شارستانی ما زمانه ما بسر بخي ام نبنا ام زمانه خو باش نگرن ام تجاره بسر ناکم تجاره پیجی ناکبن زمانه ما گو ام گرنگی ندريدا وام پی نندیسن پرتوک به زمانه کردی چه نبن جیروک و شانو و رومانو هر تشت التجارة زماني ما بيش ناكبه وجيهانجي ويت نرخي ندي زماني ما تقيمتي ندي زماني ما لو ما دبيقو ام هاي زماني خوهبن ام بخوين بله ما مستاد خالك جرنج ترسل خالك جرنج راوستاي كو راست رولا دي بابا جي هيا اللي بس تبي خورد جي خورتي ما حسكرنا زمان دلي خدا ودراماني خدا او بخو بچينن دبي او بجن دبي ام فدي زماني خببن اليكاري بخره بكن دما او اليكار بخره هلبت بلا ور بجن تا بجن شرمين خان بجن يدي وي بسني واجي وي اليكاري بارا بكن واد بجنها قلق دزگهن بشتي في شورشا الكتروني گویا چه بیا تکنیکی ادبیجم او خات کارنو خفی فيري حمني تشتیب کن فيري زمانه خب کن و کوکو خفيري و زمانه دیجیت کن اف خالکی گلکی گرنگ بی شرمین خان کارو خباتات و کومه تسپیکی د گوتی د خدمت گلی مد دورو درجه حتى چرا ده تکاریه باندور خو وکو جن وکو ریوابر وکو كاركر وكو امبيجن لهنجكش لهنجي جواك وخبات و دبستان كردا حتى شرا ده كاريا باندورا خو للسروابكي تهجرت كاري بهنك شمر السر ازمونا خو باخبا واف كسين كوتا كورس دايوا حتى شرا ده تكارية باندورا خلوابكي وبينا تشنها ابن فشيكوتا تزاوتكو تزارو كوجين وموزن وخور تفيري زمان كرنا نها چند جوا امكان بيجن كارينا كو بكن استي بلين باورنامه بلند استاندنا او بخوا نها اري قال مدكن اري نفشنو دكن وفيري زمان كردي دكن يانا وزارو خد مال دجي ونها هلبت هنك شوابينا دي باب او بزارو خوره بكردي اخفن حسكرنا زمان كردي دلي زارو خدا دجينن الك سپاس از دخواستم ببیجم که من توجر لسویده و که ماموسته زمان کردی کار نکرمه از جبو ماف ورگرتنا ماف زمان ماف چاند ماف ناسنامه گلک کار کرمه دیگل سویدیان دبستانین کو تدا بیانی سویدی کرد و ترک و عرب سویدی جه هر ملتی زاروک هبونه جه هر ملتی دیو باو هبونه من گلک کار کریه حتی من دو پرتوک نویسیه پرتوکا دویم دره دایه
Portuka yekem jî giringiya pir zimanî, pir çandî û tesîra bandora ziman ji bo nasname, ji bo kesayetî. Yani min berê xwe daye mamostan û ji bo mamosteyên dibistanan min gelek semîner dane, gelek rojên perwerdeyî amade kirime. Lê tek û tek yan jî yekser bi zarokên Kurdan ra kar nekirime. Zarokên Kurdan jî di pêş dibistanan da hebûne, di mektebên sereta da, lê ez yekser bi vara kar nekirime, ez wekî revebir kar kirime. Emin derdê min ev bûye ku dê û bav zimanê xwe hilbijirin. Gelek dê û bav dibêjin zimanê serdest ji bo zarokê me çêtir e. Eger zimanê serdest baş hîn bibin, dikarin xwedî kar bin, dikarin mektebên bilind bixwînin. Yani emin derdê min armanca min ev bûye ku van bidim îknakirin û ji wara pêvistiya ziman çi ye bidim fêmkirin. Loma yani emin tekiliyê min zêdetir bi mazinan re û bi dê û bava re, bi mamostan re ji bo ziman, ji bo çand û ji bo nasname min gelek kar kiriye. Hendik jî na. Li Swêdê gelek mamosteyên jêhatî hene, mamosteyên Kurdî ku kar dikin. Rojek tu karî van jî mêvan bikî, evana li ser karê xwe, li ser metodên ku bikartînin û pirsên ku bi vara mijûl dibin ji te re bahs bikin. Lê emin di van rêxistinên ku min tê de kar kiriye û di karê xwe wekî revebira pedagojî, wekî revebira pêş dibistanan, komek pêş dibistanan min digel mamosteyê dê û bavan gelek kar kirime. Zarok jî li wir hebûne, lê ne tene zarokên Kurdî, bi Swêdî min karê xwe kiriye. Tiştê ku ez dixwazim bêjim ji bo haskirina ziman gelek tişt pêwîstin. Di destpêkê de tekiliyekî nêzik, tekiliyekî baş pêwîst e. Yani mamoste zarok, mamoste genç, dê û bav zarok, mamoste digel hev. Yani van tekiliyên baş tesîrek mezin dike li ser haskirina ziman. û her wiha mamosteyên ez li Swêdê dimînim, mamosteyên Swêdî çawa bi zaroka re didin distînin, ev jî gelek bandorê xwe li ser haskirina ziman dike. Eger mamostê giringiya ziman nîşan nedin, yan jî bi vê yekê re ji bo pir zimanî, pir çandî kar nakin, zarok jî zimanê xwe şerm dikin, naxwazin zimanê xwe fêr bibin, naxwazin nezî çandê xwe bin. Yani eviye sistemekî ye. Loma min di destpêkê de jî bahs kir, me gelek tişkirine li Swêdê, ez ê hêdî bahsa van tiştan jî bikim. Lê bes nine, yani ji bona ku zarok zimanê xwe has bikin, bi hevûdûra xeber bidin û bikar bînin, divê sistemek hebe. Gelek tişt gerek de hev rabin. Mal gerek viya hilbijire, divê malê da ji bo vê yekê meriv kar bike, dibistan bi tevayî ji bo vê yekê kar bike, polîtika, siyaset ji bo vê yekê hebe, bazar ji bo vê yekê hebe. Yani tevayîya civatê gerek xwe amade bike ji bo vê yekê û ji bo me Kurdan jî herî giring statûye. Ana hebûna Başûrê Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê jî rewşnoha çêtir e. Hendik zêde karin biryara xwe bidin. Lê hebûna desilat, hebûna statûya Kurdistanê Kurdan ji bo nasnameya zarokan, ji bo nasnameya gencan gelek tesîr dike. Yani bandor datine li ser fêrbûna ziman. Vaxta ev statû bê parastin û ji bona ku statûyekî baştir, firehtir ji bo hemî Kurdan hebin meriv gerek kar bike. Bir şey vur broj ji bo vê yekê kar bike. Em çi bikin jî davî de terneke. Sala 2001 da 8000 ziman hebûne li dünyayê. 2004 7000 mane. 2016 6000 mane. Ez baverim ana ancak 5-6000 ziman mane li dünyayê. Yani
ama bence 2 haftaya da carek yek zaman dimre. Yani jibo me kurdan 5 statüya kurdan mırine jibo me. Mırine jibo zaman, mırine jibo çant, mırine jibo her tişteme. Vakta statü tüne be çikete hebeci iro zaman ete he sibe tüne. iro çanda te he sibe tüne. Yani bu havıldanen şahsi, bu havıldanen malbatti, bu havıldanen çent mamosteyin kurdi ev yek nameşe. Yani tene roje ekşeman ders bidi zaruk yandrajı, zaruk ekorajı evci besnine. Yani dve ciddi bir gaven baş bena avetin jibo statü u jibona ku noha revş çetir bibe dve ciyen baş hebin, dve platform hebin, dve havuldan hebin, dve strateji ki hebeş hebin. Tişte kutego hunçi kirne ez bejim mesado 34 hejmar berbank derkistine. Yani vek Federasyona Komeleyen Kurdistan eli Süvede kare heri baş ev buye. O jiviji baştır, mıngo heri baş le he baştır. Ev buye ku me de komeleyen xoda de federasyone da de civine xoda zamane kurdi kirne zamane fermi. Yani me gotiye zamane di gerek ne haberdan o hem nivise da hem je ahaftine da ve herkes bu zamane ko bepeyi ve bu zamane ko benimsine. Kurmancı sorane de melki çi bibe çi zaraba bibe farkına ki le herkes zamane ko zarabaya ko bikarbine. O vekî dî me gelek karkirine ji bo veşanên radyo bi zimanê Kurdî û sala 2001 da jî vî mafî me bi dest xistine. Yani ji bo ev yek vek federasyon vek komeleyên me gelek karkirine li Swêdê. Hatta niha jî beşa Kurdî heye. û vekî dî jî me ji bona ku anfal vek komkujî bê nîşandan li Swêdê, li parlamentoya Swêdê biryar hat girtin me gelek bandor li ser ve yekê jî kir. Yani bandora me di destkeftînên Kurdan li Swêdê da gelek hene eviyanayê inkar kirin û digel gelek insanan û digel gelek rêxistinan lê ez van rêxistinên ku min teda kar kirine dibêjim vekî mînak sigorta mafê temin yani meriv xwe temin dike sigorta dike me bi Kurdî vî mafê girtine çend sal bere digel dezgehekî Swêdî karmendekî Kurdî jî tayin bûye ji bo vê yekê me her sal Newroz li derve û li hundur li holekî mezin pîroz kirine van salên davî da nizanim mesela Daeş û mesela pursên pandemî ev tişkên bûye lê me bi salan Newrozan bi avayekî fireh û baş ji bo malbatan pîroz kirine. Me komên govendek, şano, kursa ziman û her curê kurs me vekirine. Me projeya perverdemal dibêjin ev proje jî me bicih kiriye pekaniye. Ev jî malbatên Kurdî yani malbatên Kurdî gelekin lê henê jivan nikarin zarokê xwe ra yani li gor pêwîstî malbat bin. Zarokên van digirin datînin bicî dikin li cem malbatên dî em ji bona ku van malbatan peyda bikin me gelek malbatên Kurdî jî ji bo vê yekê perwerde kirine ku zarokên Kurdan neçin ba malbatên dî nemînin. Projeya çi bêjim projeya dîrok û konferansên civakî û gelek kurs û gelek konferans yani gelek tişmekirine û bi taybetî jî konfederasyona federasyonên biyanî da ji bo ziman çand û nasname gelek civîn konferans digel dezgehên Swêdê digel wezaretên Swêdê û hikûmeta Swêdê me danûstandin kirine me tekilî bi van re kirî ku Şerbîn Xan ev pirs wiya sêbê ez ê eyne vê pirsî dibire ji te bikim gelekî spasiya te dikim rastî te jî xarin gelek girin gotin
نمازا دما تقو كمالي ودا دزگه ودا هو زمانه كردي بحمي زارابي خواه وكو زمانك فرمي بجه آليا براستي اف بريارك گلكي گرنگا وجبر بيا كي از شما مستا حكيم بپرسم قالوا دزگه مين امكاري بجباكا سيفيل آليا كسايتي يجباكي كارينا في برياري بدن و پارتین ما پارتین تفگرا میا کنوانی سیاسی و کنگی وی بریاره بدن کو هردم بکردی بابدورا باخبن بلابوکه ما کردی بن ب گوتار گوار چتشته کو ام يعني اف پارتی ما بوشینن تنه بکردی به دما نوروز ده تنه بکردی كردي قوتني خبيجن وكنجي بريار هيا يعني جي و بشروج دا نيزيك دا وبريار يبستينن نمازا كوت برپرسيارك بارتيا خوي وت جهه خوات بارتي دا قرتيا باش افجي برسكا جرينجا راسي لي از تشتكي تخوازن بربيجم چملت بي دماغو بندست بي وينكار بي وكو او تخوازي بكي يعني ام بيجن نبيجن تا بري چند سالاجي دبستاني كردي نبون فيركرنا زماني كردي قلكي لاواز بو بدزي بو وكما مستشم شرميجي نها قوت يعني فيركرنا زماني كردي بكورسك ودو او سي او دها ت سودي نادي زمان يعني لو ما جي بارتين ما يعني ام بيجن نبيجن بارتي كردي رولا واد كردي دا زماني كردي دا هيا جبرگو بارتي تمي آريكار بون بنويسكار آريكار بون جبو هول ددان گو زمانه کردی کورسات زمانه کردی چه کن چه دزی و چه هشکارا هر يعني هولا وابو گو زمانه کردی پیش بخن ليه وكم قوت دماغو ام دولتك عربي دنا ام بخندن بعربيه رامان فكروا رامان بو بعربي مخابن يعني جبرقو عملتك بندستن هر تشتيمه بعربيه ام بيج نبج امين كاربن وي بارتي وينكاربن وي برياري بدن جو بيجن ولا ديكو هرتش وكما مستشار منها قوتي هرتش دي كردي بي نابي قون ون بعربي بن بيسنيا بزمان كيجي ليه كنجي زماني كردي انها اللبر ام بيجن نهال كردستاني مي اميج كردستاني دستيكن باشوري كردستاني جبرگو ازمونا كواهيا فدرالي كواهيا هريما كواهيا ودبستاني وابو كردينا نهار تشتي وابو كردي لبرجي نها دبستاني كردي چيبونا نويساندن بوابو كردي خوندن بوابو كردي ونيزيك ندوري ان شاء الله از وهي بيدك ونيزيك ندور وابرياراغو تدبيجو ابرياراغو هركس خوازي جو وردان يعني جو هرتش ببي بكردي وچيبي ليه تا ام بندستن تا ام زمانه جديد ناب مدى هيا او سر زمانه مريا امي بهورناكم جو بارتي كاربن بارتي نگو ناخوازنا قال كانت بجنز بارتي ناخوازن يا ناكن نا يعني اب بارتي شو بنجبو برباني بر كيش دوزا كردي دبكر كيش دوزا كردي يك جي زمانه كرديه يعني پارچکی هری گرنگ ته د زمانه کردیه چاوا ناخوازن گفت زمانه کردی بن بیسن یا راپور خوچه بکن یا دانوستاندن هر دانوستاندن بو کردیه لی بلکی راپور دقلب جهادن ها دبي راپور بو کردی تنن بیساندن يعني ابهایا لی کیما بیج متا ولا بريارا وحمد بو کردیه نا لی وچه به بهورم گونیزیک وچه به ابريار ايدان جبرگو ايجينها نفشك درابه او نفش نما بعربي داني او نفتني بكردي تقويني دوي بي حمدي ما بكردي يعني بله بامستا من قوتي كورولا بارتي با ان بارتي تفكرا كردي لستر زبانينا لي مخابن دسبيك وحتى نها هي يعني رابوري ما تشتا بلا بوكي ما هي بكردينا يعني أوجه مخابنية ما نقولي بلا بزماني دين الويسن يعني خوزيكو كاربن أم كاربن وكو بارتي تفقرا كردي وهمي دزگهن كونواني
کو چتشتا دريخن شبلا بك دريخن نبتني كردي وعربي به بلا فارسي به بلا انجليزي به بلا فرنسي به افقلك تشتكي قلك باشا ليه مخابن راستا ام دولاتك اذا زماني فرمي عربيه لخوزي امن هاوجا دست بكن كو حمي تشتي بكردي به حتى ربازة هندرين جي ام بعرا كردي دانن وقالك باجبي ليه بلاني وكونها قالك هنا كوباري خد درخن روجنامه درخن نيفي بكرديه نيفي بعربيه نيفي بكرديه نيفي فارسيه يعني تركيا اولاتي كو ام بن دستيوادنها يعني ازفيه كد بجمع مستحكين وكردي او رجبي كو بارتي انت فقرا كردي بيجن دبي حبيت تشتيما نبيستاندني بتبر كردي ليه دما ام بنفيسن ام بلابكو خدريخن كوباري خو ام دريخن روجنامه خدريخن بلاني بلا چند روپال جوان بلا زمان بیانیجی بن بلا عربی بن فارسی بن ترکی بن انگلیزی بن اویگل کی باج به اوا پرسامن ماموستا و تمزگینیه کی تب خبری تمزگینیه کی گل خوش دما تا د مکانیزیک دا و ویتشت بکن اف مزگینیه کی گل کی خوشا و ام بهوینا کود به ساله دا اجبری سالا به وری فکاتن ماموستا از وی چتکی بجم خالک گرنگ های لفر رولام ملتشي هي يعني نها دما بو كردي رابورتين بيساندن يعني بو كردي تشتك تكرن ملت جارنا جد بجد بيخ ام نزان بو كردي بي بلابوكا وبو خوين ام نزانن بو كردي بي ام لبرناكبن ام فيمناكل يعني ملت جي جارنا جي نكاري يعني دما قوما ام بلابوكن هبون يقلق بارتي هبون خور كردي بون يعني بكردي تاني داتنا بيساندن قلقات قوتن قوم ناخوي مدانوات قوم ناخوي قوم كردي نزانن ابجي صدمك قو بارتي هناكي سستن جدي آلي دا قو بخنا تاني كردي لو ما وكم قوت تا ام بديرو شيدنا وي حالو باورم يعني ليه نيزيك وكم قوت ان شاء الله نيزيك جبرقون هذا بستاني ما كردي چيبونا خوندنا ما كردي چيبوا زماني كردي قلقي پیشکتيا قابك قلقي گرين قاويتيا زمانه کردی ایرو گهای آستا که بلند دناب زمانه جهانی ده ایرو کتیا گوگل ده ایرو کتیا و دو نوچهر درکت کتبای بره ده زمانه کردی گلک پرتوک پیچه بونه بره حسرت اما بو گم پرتوک زمانه کردی بخوینن نه ایرو هم دبینن به هزار پرتوک هم زمانه کردی چه بونه افجی گاوه که گلکی پیش ده یعنی اف تمام دبنا تشت دبنا دبنا آریکار جه وقت گوتی بریارک ولوری استاندن و بریار استاندجی از ده باوریه دم یعنی پارتی ما حسکر زمان خونه و بریاره دن و روک گو ام بیجن ولا خوزی ام بعربی جی دبره بنویسن یعنی به انگلیزی جی بله ما مستراستا دیسا مسئله تشکی بیجم بله کرمکه از بیجم مالباتن کردان و خورتن کردان و زاروکن کردان اوانا مرو نکای جوان زده برپرسیاری بخوازه مرو تشویق بکه بلا زمان خو فیر ببین بلا زمان خو بکار بینن بلا زمان دایی که زمان خو یکم بدن زاروکن خورا دیاری بکن دیروکا خو زمان خو چاند خو هر تشت و تشویق بکن لی انکو دبیجن ام partiyên Kurdan da kar dikin, em berpirsiyarê partiyên Kurdanin, em vek dezgehên Kurdî ne û di dezgehên Kurdan da kar dikin, em divê ji wan zêdetir tişt bixwazin. Yani ji wan dixwazin ku berpirsiyariyê xwe bînin cih divê zimanê Kurdî di civînên xwe de, di danûstandinê xwe de, jiyana rojane da bikin zimanê fermî. Eger nekin û vê yekê jî devletan bixwazin, jî komaneta wan bixwazin, jî dagirkêran bixwazin, tu ciddiyeta vê meselê namîne. Divê di serî da ev zimanê xwe bikar bînin û zimanê xwe bikin zimanê fermî û her tişt bikin ku ev ziman bijî. Yani veka kekê min jî bahs kir
eğer meriv yani baş liser ne kabıte o meriv stratejiye ki baş deneyne o meriv bigişti derdora zamanda ne cive o zaman yok bikar neyne ve mafi jidagir keran ne faze xodi statü ne be zaman diçe yani heneka ve yeketune dve berpersen parti dve dezgehan zaman yok bikar binin o fermi bikin و خودی استراتژی که هفش بن و جبو به که جی درو درش کار بکن نه جبو کورسه که یا جبو takımı ki govende ki ya çiroke ki gerek duru درش ve mafi ji komanetevan buqazın ji dezgehin navnetevi buqazın ji dagirkeran buqazın le avul her tişti bikin ku ev zaman biji u peş ve biçe hatta meriv zamanı xu bikar ne fermi ne ki yekê dijî meriv ciddi nagire dibêje hûn çixwa zamanê xwe naxwazin ji me çi dixwazin بله شرمین خان عینا میجی خواست از ببیجم نه جبری 10 ساله 40 ساله 50 ساله بلکی مگوت با ملت ما بلکی سر هزار یک فری زمان ندبی پارتی متکارن به تشتی بجن بس ام کارن بجن 10 ساله اوورده گلیبا فرانی هجماره که پر شه گلیما فری زمانه کردی بینه و دبا ام بجن بلا انها ام بجن روج آبا زمانه فرمی يه رجيمه عربيه بلا ام بلا وكي خوا كبار خوا تشتي خوا وشان خوا ام بعربي بكردي ام تشكن يكو نزانه بكردي باخبي بلا بعربي بخوينه وهري دبر بكردي وفيري زمانه خوجي بي وكو تقوتي شرمين خان اگر پارتیین ما جبر او خود بینن وک ریو برش مرا بر پرسیار کو او بدست ویگا و نکن ادبجم قال ماجي ودست في تشتي انك ودي سانه ام قال كيف خوش انا بقولنا ما مستحكيم كو نيزيك ندور او اف بريار و بكبي خاكا رياليزم ده وحتى هنجي ام بهيفينا كو قال ما نتني بريا بارتيا فيري زمان ببن باقالك شما هنا مالا خدا ام فيري زمان بينا ودي باب وقت دي باب وقت ما مستا وقت مزني اجواكي شرمين خان برسامن تي قوادي بحثا تيواندين و بدزقهن فرمي بولات السويدية عن تباي اوروبا برسامن او وكو شورماندو ما فرورجي تدبيجي ازنا ما فرورم بل ما فروري جبرت برباني ما في قل خدكي جمزنا زاروكا جناي حمي اليبا حتى تشاست تكاريا تا او دزگهن كنت دكار بكي هو كاريا كهن دنگي خبغهنن دنگما وقل دوزا قلما بغهنن هيلن جيهاني قلن جيهاني نمازا للسويدي ولتباي أوروبا برسكي فره برسبجي نهسانه تذكاري بله جبركو زمان چكرنا زمان مافي زمان پاراستنا زمان دوه جرا دور و درج وقت هبه يعني پیواژوی کیه نه کاری روزی کیه نه شرمین خان بس خلکی بنرن هجا مجبور كر اشوار بيجم دما ام برسي خوا بميواني خورا از بداوي بكم نيف ساعتا داوي شواريا برسيوا حوالي مي كنترول دغهين من وازي بوابرسا يك بيك بخوينم وشهردو ميواني خبكم اجبر يك دو مي بينري مي هجاهنت بجما تبرسي ما ناغهيني ميوانا فرموكا شميل خان جبركو ارمانجا وان رخصتنين من تدا کار کرنه و وک پداگوگشی وک ریوبر من هرتم زمان ناسنامه چاند گرینگ دیتیه و دیگل هوالین کو من بوارا کار کریه و دیگل وان دزگه هن هرتم جبو و ارمانجا مکار کریه yani دیگل سویدیان جی هر دانستاندن خدا me mafê pir zimanê pir çandê anîne ziman
و لسويد رفش جلك ولاتين أوروبا چتره يعني سويد جي جلك ولاتين دي چتره و ما في زمان زكماكي پرورده بونا yani perverde ya zaman zikmaki haftaya da carek li mektebanda heye o keme yani gelek keme o em dizanuk zaman vakta nırxe zaman o çan o nasname kem bebe zaruk je sardıbın vakta nikarbın behevra bikarbinin disa je sardıbın yani ev kar bi direjayî hatiye kirin û ji vir şûn da jî gerek bê kirin lê ez kemasiyekê mezin dibînim di karên xwe da yani karên dezgehên Kurdî da û rêxistinên Kurdî da ev jî ev e ku divê stratejiyekê hevbeş dûr û dirêj hebe ji bo diaspora ji bo welat çi pêwîst e em bikin çi pêwîst e em jî kesên dî bixwazin di qada navnetevî da gelek peymanan hene peymana mafên mirovî hene mafê zarokan hene deklarasyona mafên zarokan armancên 2030 hevde armancên vana hene tu kîjan peymanê navnetevî binerî giringiya ziman nasname çand tu dibînî em gerek mafên xwe bi van peymanan re girê bidin û ji Ewropiyan re bahs bikin ku em çi rewşê danê lê vê ku min berêgo wexta di partiyên xwe da di civînên xwe da di çalakiyên xwe da ziman em dernixin pêş em ji Ewropî jî ji dagirkêran jî tişkî bixwazin ciddî nabe yani divê awil em ji xwe bixwazin paşê ji xelkê dî bixwazin ji dezgehên dî bixwazin lê li Swêdê rewş çêtire lê nebese yani dîsa ji bespûnê gelek dûr e û gelek tişt pêwîst e ku rewş çêtir bibe metodên pedagojîk pêwîst e vê ku min got tiştên ku civan genç has dikin zarok has dikin gerek meriv bike gerek meriv van bicivîne û divê hertim bibe ne rojek du roj yani van tiştan divê meriv civîn çêke konferans çêke hemmî dezgehên Kurdan li Ewropa ji bo ziman nasname çand çi bikin çi pêwîst bikin yani eger em çareseriyên dûr û dirêj nebînin ev kursên piçûk fayda van hene lê zêde fayda van tune yani tiştek ez dixwazim bêjim em malbatan teşvîk bikin zanyarî belav bikin ji bo çi ziman pêwîst e ji bo çi ziman em dixwazin ji bo çi ev zarokên xwe re zimanê xwe bidin lê bes nine divê statû jî hebe divê maf jî hebe divê cî jî hebin civan hevûtû bibînin divê balkêş be tiştên ku em dikin ji bo civanan balkêş be bala wan bikişîne divê pedagojîk be divê gelek tişt divê yani ev xebata dûr û dirêjê pevajoyekî dûr û dirêje yani nasname rojekî de çênabe loma çi bandora nasname dike divê em bikin dûr û dirêj ne rojek ne du roj yani ez dibêjim pir giring e ku dezgehên sivîl û partiyên siyasî xwedî stratejiyekê hevbeş bin ku ziman çawa biparêzin çawa bidin haskirin çawa bidin jiyandin çi bikin jî bes nine lê kasê ku ji wan tê xwastin jî nayê kirin بله زور سپاس شرمین خان براستی نها امی گلک پرشمره هاتنه امی نها پرسی بینه خوی هیجا جوابکن لی دسپیکی دا شرمین خان حوالی می هیجا ابراهیم یوسف دبیجی ام بینه میوان 2004 دا ازو پاکروان مشعلتمو د فدراسیون دا ام بینه میوان شرمین خان ودبيجي سلاوي مجويرة وش فدراسيوني رهنا وش همي كردي مي سويدرة. كلك سباس. نوها الفدراسيوني كارناكم لكتابخانة كارتكم. ناد بيجي 2004 اري ازانم از ويكي دبيجم كلك كيف خوش بوم بسلاوين وان سلاوين گرم جبو وانجي كلك سباس. بله
سپاس اشتراجی رزدار محمد معود بیجی زمان ما جیانا میا بکردی بنویسین بکردی بخونن بکردی بآخون و بکردی هنر خوا چه بکن اره سایل بشیره تانجی زده ام نکارن زده بمشن دویم چه بکن yani دویم تشتان چه بکن آواهیان چه بکن ام gerek yani tiştin ku daimi berdevamiya tiştan hebe çalakiyen daimi karen daimi jibovan tiştan bekirin رزدار احمد کرمید بیجه بگمان کومروف نه ببردوامی تکلی زمان با وی جبیر بکه بله او يعني او قلتنا ويجي راسته نها ايمن خليل ما مستحكيم برسا قشتتكي دبيجي ما بيجي من برسا بلكي بيجي ما مستحكيم تبلي بربانج education ادوكاسيون education بالانجليزيه بله مخابن من هنا كيف ألماني خانج بالكو أزنزان ألماني جيلي أزانم أفتي وأوادي دبي من شاش خان بكيف وخوشي وزور سباسي زماني كردي فيري مديكي أدبيجن كنت ما مستوي واي زماني كردي بي ما مستحكم نويا نها ام د كورس زماني كردي دنا او راسي بربانك اديوكيشن او كومك خورتو كاتشن لاوروبا دجين لاوروبا ودربي اوروبا فيركرنا زمانه وفيركرنا هر تشتي دكنا ددنج بوز زاروكين كردا يعني ايه اللي دربه دجين واد فيري حتى زماني عربي كن وفيري ديانه رياضيات قوم بيجن وفيري زماني الالماني دكن سويدي قالك فيركرنا قالك زمانه بجواز مخزقو اجز وافيري زماني كردي بكم نهايرو ام كورس زماني كردي دمواناكي وش سباسيا وايز كبوجي دوستن راسي ام جي سباسياتت كن كاركي قالكي قرنقا ما مستشرمين ريزدار حسين برزنجي بيجيك هملام هيا يا زماني كردي للسويدي تويناستكي حسين برزنجي بلد بيجيك هملام هيا يا زماني كردي ام هرن وا برسي ديجي براستي راستا رزدار محمد دلي دبيجي الدكتور بشار مصطفى البرليني بايتخت المانيا براسي رولاوي الجلكي جرينجا كو او سر يعني او مخاب هراد دي واليكاريه بنفيسكاري كرد ردكي كو برتوكي خو چاپ بکن او شواره چاپ دکي و ازك شوامه كو دسي برتوكي شمرا چاپ کرنا رزدار گوهار مامو دبيجي لباجار ايريوان ده هر تشت ارمنكيبي لجواكا ما كردا دا تنه لجواتا ما جواكا ما كردا دا تنه بكردي بي وكانون اوجي كارن روشن روشا بيرين ما بين بله هذا بيجم جوهر خان دخازي بيجي تدركوا الأرمنستاني بحميتش بزماني أرمني بيلي وكو كرد خفيري زماني خكرن وخب هيفيا زماني فرمي دولتي باي ولاد با نهشتن تبقى أخذي ما مستا شرمين يك شباب بي بقى أخذي بلا بقى أخذي قمناكي تشتكو دخوازم بيجم لميديا جواكي دا gelek grubin komen gencan civanan hene le evanaji zamanı serbest bıkartının muhabın ne zamanı kurdi her vaha kurdin rojava van salen daviye da o kurdin başurji nizanım hemmina le gelek caran ezbinin ba Arabi denimsinin yani ne tane bitpin Arabi yani bu zamanı Arabi eviye veki normal dedidin o tırşı eve vakta
زمان سردست مره وک نورمال د جیان خدا بکار بینه و نورمال ببینه و بیجه عادت و های افتش رودنه یعنی مره سینیال ده و جی جوان را جی گنجان را خویا دکه کو یعنی تشتان نورمالن اصل خدا تشته هری نورمال مره به زمان خود بنفسینه به زمان خود بخوینه یعنی ev یک از به تایبت جی روشنبیران و جی خواندوانان و جی برپرسین پارتیان و siyasetmedaran û berpirsên dezgehan divê mere bixwaze yani mecburun zimanê xwe bikar bînin. Eger zimanê xwe bikar nayînin ev de mere behsa tu mafan jî neke. Ziman nasname ye, ziman tu nebe, nasname tu nebe, tu maf jî hevce nake, mafê çi dixwazin? Yani statü tu nikarî, statü jî bixwazî wexta ziman û nasname here. Yani divê mere giringiya vê mesele her tim bîne ziman. Em berpirsiyarın zimanê xwe pêş bixin û di medya civakî de, di weşanên xwe de, di pirtûkên xwe de, di jiyanê xwe de bikar bînin. Ev yek ez ji malbatên her malbatên Kurd re nabêjim evana gerek meriv teşvîk bike, ji bo van zanyarî belav bike, ji ber ku tirsên wan hene. Dibêjin zarokê me kar nebin, dibêjin zarokê me zîndanî bin, dibêjin zarokê me bêjin terörîst yani ev ditirsın. Meriv ji van avayekî dî bide bistîne digel van lê ev berpirsin divê berpirsiyariya xwe bînin cî. Wisa بله راسته سپاس مامستا حکیم رزدار مامستا هجار بوتانی دبیجت مامستا حکیم راستا زمانه کردی د گوگل ده هيا لی مخابن نیوی گوتنان بشاشی هاتیه و جزانیارن زمان تی خواستن کو سر راست بکن مامستا حکیم پارتین تفگرامیا کردی جارنا ناف خدا اف مثلا گوتنا کو امی شکوگر ریکن یعنی امی کمیتانا چیکن کو زمانه که کردی زمانه که رسن و راست ریکن شکوگر را و بیجن او زمانی که هوا داخستی گلک شاشتی تدهنه ثاني ما ادبيجن شخو افكار عين نكاري بارتيايا لي از باورم جو بارتي افكار افتش نكر يعني نشي عندي تجارة جوجل ده از وقت باتش تيجو دبي افكاري دزگه زمانه لي مخابن ايرو كشه هري مزند ناب ملتي كرده دزگه كزماني جو زماني ستاندارد تي دا فير ببي يعني جي بيجن بي اف زماني ستاندارد زماني كردي نينا يعني ام ايرو چند رزمانزاني كرد هنا قلق هم بيجن اينا او نقلكي قلقن لي چندك هنا از بيجن بيست سها كارن افكت كارن لبرونن كارن زمانك ستاندارد چكن ايرو هر رزمانزانكي تشتك نبي سانديا يعني كيشه ايرو نبرا رزمانزانا بخوده هيا راستا جوجل شاشتي قلق شدانينا يعني جوجل شركة تكنولوجيا بلكي كسكي كرد آنية او بخوة قلقي زماني كردي نزاني يعني بلكي او كسها سبارتنا خسر قاموس كردي فرهنگ كردي كريا وهما قوتناش فرهنگ كردي درت خيو دديوا يعني كيشل برا كيشا قرق جوجل يعني چه شركة بي چه كومباني بي گو چتكي وها بكي قرق هري ميزيني چه دزگهي كردانا چه حكومتي كردانا ايرو ام بيجن كردستان باشور ايرو دزگهي زمان هنا ايرو وزارتا وي پرورده هيا گرکه گوگل شوراوی کربانه از باورم يعني گرکه شوراوی کربا گوتبا کاج مرا کسکی دینن گوج مرا زمان کردی بده من دا از بخمه گوگل زمانه کی راست بی و کردستان سر دی مسئله شغلی بانه لی پارتی وی نکاربن پارتی وی چاوا تکلیه بکن وی چه بیجنه گوگل وی چه بکن پارتی بخوا يعني كيشا نابرا رزمانزانا ده چاره سر نکرنا وچاوا كيشا جوجل چاره سر بكن ما مستحكيم چما بحثا بارتين ما تبرا كردي كرجبر او خد بينين وقت برسياره وبرشمره دما ام بجن بارتي ام بحثا هر چار پارچه كردستان دكن ونها ازيسر هرما كردستان ده جهات بام يعني دما هرما كردستان علي خبا تفقرا ما كرديش وعلي ديبا ورن واندامي وخبجي بينن وهناك يسر بخجي بينن وبيجن دري هون كوميتي كي تشيكن وهون بيتشتي چاره سر بكن دما بگهن وكو زمانك راست
ريكن إيش جوجل رائد بجم ويقاربن وبلا أو بخبجن هريما كردستان وكو أم بجن انها ولاطة يعني دولتها وهركس فنسيني جيبيت كي دما ام حملي هچا پرچه كردستاني ووادا بري ديج ارمنستاني جي او سوفيتا بري وي اجدربه ولات دما حملي لهفدو بجبن اد بجم كاربن بريارك باش في الي دا ابدا دنك قطبو ما مستناري از ببورن از هر دبي دنگي خد گرم اجبير دكم از فكم ببورن افغان همنا ريزدار محمد اللي بيجي هنك بارتي مي كردي هنا 10 ساله وحتى نها خواندنا زمانه كرديان زمانه كردي فرمي وكو خواندن و نویساندن کرنا مرجع اندامتيا وان بارتيا وبيجي قالك اشوان گوارجي وروجنامجي بزمانه كردي تشيكرنا وكو گلستان قلاويش فرس دنگ ونوروز وده سرانسر باجارين كردستان دا عن كردستان روج آباده أبجي ما مستحكي متذكري بس بابا بلكي ما بلكي بارتين ولو هبن راسا من بخون نبهي راسي يعني بچند سالت بارتيا منيت يقولتي انه ببي مرج جو كسك بزمانه كردي زانبه بخوني ابن دي سنه دبي اندام بارتيا ده من بخو ابندي تي بلكي راس به و ابتشتكي بلكي جافك بيش ده براسي لمخابنا بيج نبيج الملتين محمد زاني زمان بخوني وبندي سنه يعني دما قلت مرج ولو دينه راستي زوره وينك زور به جوي بارتيا بخورجي اندامتيا و بارتيا را يعني راستا بارتيا ما اسكارم بيجم بارتي جوختا گو پارتی آوا بونش 57 و پارتی هول ددن گو آریکاریه زمان کردی بکن کورس زمان کردی چیت کرن فیرکرنا زمان کردی هبو هر تش بو زمان کردی دکرن از نابجم والله لی اب مرجع گو ما مستقوتی انزانم راستی زه هجینینم هیام جینیم بله رزدار هنر کانیوار آلاند بیجی دجمنه کرد تشنا بیجی شرمین خان Ez dibêjim em çiqas bisekinin û bêjin ku işte insanê me zamanê me fêm nakin insan Kurdî nizanin û loma em bi Arabî bi Farsî bi Tirkî jî dinivîsînin û xeber didin ez vê hicêtekê di cî de nabînim eger em dixwazin peşiya asimilasyonê hendik jibe bigrin divê em gelek hişk bin divê meselê de bi hişmendiya netewî biryara xwe bidin mîna ku li Swêdê me kir ku pay vê rojê gelek ke zimanê xwe fêr bûn yani me hemî zimanê xwe li vir pêş de bir yani divê me biryara xwe bide û bê ku ev fêm dike ev fêm nake ev tişkî diye lê zimanê xwe bike zimanê yekem di danûstandinê xwe de di civîneyên xwe de di ragihandinê de li her derê ev ya em nekin em nikarin peşiya asimilasyonê bigirin yani ana partiyên siyasî hene ku ev bi xwe endamên xwe asimîle dikin ev yê nayê parastin yani ez vê meselê gelek ciddî dibînim û gelek jî nexweş e ku hemî rêxistinên Kurdan çi sivîl çi siyasî vê biryarê nagirin û xwedî stratejiyekî hevbeşî ninin ev ya kemasiyekî mezin e gelek karên baş tê nekirin gelek partî hene gelek dezgehên sivîl hene platform hene kitêbxaneya Kurdî heye komela nivîskaran heye yani gelek karên baş tê nekirin lê bi koordinasyon bi hevbeşî hemî bi hev re zimanê Kurdî di nav xwe de bikin zimanê fermî di navbera xwe de jî û gerek stratejiyekî hevbeşî deynin yani wekî dî nabe çê nabe بله راسته رزدار هنر کندیوار آلاند ویژه دجمن کردان پروبلم هینی جدوار و کبیر و تیرن و سروشتا کردستان چه دکن به دولت کی سربخوا
بلي راستا دجمني ما قلك بروبليما تشيدكين وحتى نها منابين وك مروفجي ريزدار حسين ديسا دبيجي كارو خباتا كو ميوانا وشرمين دخزمتا زمان كردي ذاكري دهقتي كاري كو بارتي ما يكردين أوروبا كريا Spas jara. Birastî de gelek tezgehanda ji bo mafê ziman nasname çand me kar kirine û ev kar jî berdewam e di kitêbxaneya Kurdî de û di çalakiyên hem ji bo pirtûkên Kurdî û çîrokên Kurdî û ji bo nasandina çand yani ev yek berdewam e. Yani tiştê ku ez dixwazim balê bikişînim dibe hemî behevra behevbeşî ji bo vê yekê kar bikin û bi sîstematîk û dur û dirêj min gelek jar dubare kir ji ber ku tuneye yani ez vê yekê pir yani ji bo me vek kemasî dibînim bema tekrar dikim dubarê بله راستا رزدار گوهر محمود بیجه دبی جواکا کردی ده تایبتی لأوروبا قد غبي زمان دي يعني بيجي دماغو من أوروبا ده والأوروبا الولايات أوروبا أمريكا زمان تشبه زماني بقى خفي تكاري بقى خفي وآزادي وسربستي هيا أو دخازيكو أم وكو كرد أم سباسيات دكن رزدار گوهر خان سلیم خلیل بيجي نبيج أمي تشي بكن بيج أمي تشيكن ما مستحكم لا أمي تشي بكن أم بيمي تشي بكن جي أمي تشيكن جي ليا راس تشي بكن aynen آه. Tuzani Narin Khan Rojeva Kurdan dagirtiye yani gelek beş hene gelek kar hene dive meribike le jibo zaman naslame çand karkırın dive heri sereke Armanca heri sereke kare heri sereke jibo hemmi Kurdan be yani Kurdenku dınav dezgehanda kardıkın Kurdenku yani de partiyanda kardıkın jibo hemmi Kurdan Hişmendiya netevici dibe belav be uzanyariya ku jibo çi zaman yani zamanı yekem zamanı dayike zamanı zikmaki jibo çi jibo zarukan peviste yani kesayeti yavan peşta dere ferbun avan jibo van matematik be u beşendi be baştır be o zamanı di baştır ferdibin bu kesayeti ya koya sağlam o bi kesayetiya xoya serbixo dikarin di civatên dî de jî baştir cî bigirin yani ji bo Ewropî jî baştir e ku însan bi kesayetiya xwe bi çandê xwe bi zimanê xwe çandê wan zimanê wan jî hîn bibe yani bibin pir zimanî pir kültûrî û heta pir nasnameyî jî ji ber ku zarokê me karin Kurd û Swêdî bin Kurd û Alman bin û her wiha بله نها Valata me dagir nekirine yani valatê me dagir nekirine بله شرمین خان و اف برسایا رزدار محمد محمود بیجی خوزی پیف تیوی خلق کتایبت چیکی وقت بیجن بانگل مجیه کردی بکی ولات اوروبا ده کسلمه اوروبا کو بیجن یعنی غمناکی کو یک زمان خوشی فری زمان خوشی به آن زمان خوب آخده و به فری زمان و ولاتی کوتی ده دیجی به هلبت اف خلق پشروج ده امی چیکن امی چند کسن پسپور وکن امی بانه ما ایرزدار امی بینن امی سروات اشتابه آخدن کو گلکی باشه ام زمانه خفری زمانه خبن لتشتا باشتر جی کو ام گلک زمانه جهانی بزانبن دا ام کاربن بهستن خو برامان خو و زمانه دی جهانی ایشو آزارین ملت خو گلی خو بگهینن و ولاتان ان تباهیا جهانی
رێزدار ئەحمەدەیە کوڕمی دبێژێ کاک سەلیم واتەیە چێ بکە و چێکە ji hev cuda ye غەم ناکێ بەلکی ئەمنها ئەبێژم ئەم سەر vê nesekirin yan em bisekirin mamoste Hekîm خوا نەمژارامەیە لێ چێ بکەن و چێکن ئەو jî وەکە هەم چێک بکە و چێکە یانی چێ بکێ و چێکە وەکە هەوە ینی ئەم کەنگی دەبێت چێکە ئەم گوتنی دەدەماگۆم پەبرەشتغلی وەکە زمان وەک کێشانە لێکەرێ کوردی بکە ئەم بێژن بکە نەکە باش ینی مژارە کەنێکی درێژی هەبە یەک بناوێ ڕێوێ گرپری خوایە gelek hene dibêje gelo ziman nas yan jî zimanzan têkiliyek hene da ku rêziman ekî giştî ji bo her çar parça danin ev pirseke gelkî girin ge mamoste yani hamid goze bi ser vê baxivin berî got pirsa yüz bînim rastî kêşa Kurdî ya zimanê Kurdî di vir de ya ji kevin de melev nekiriye ji bo got em zimanekî standar Kurdî ava bikin yani hêdî dema Nemir Celadet Bedirxan de dema got ji mamosteyê Nemir dibêjim Tewfîq bû navî vêkêlîkî nayê bîra min ji Kurdistana Başûr bû wî bi soranî rêzmanek çêkir bû û mamoste Celadet Nemir Celadet bi latînî çêkir bû yani xwestin got bakiriyê gotê gore de em li hev rûnin em zimanekî standard çê bikin em her du bi rê keftî zimanekî bibin hingî kêşe çêbû mamostek ji êdî qera em nabe çawa çêbû eşeme ji hin ginîne îro jî wekîlîkeha jî min got yani rêzbanzanê me pirin ev tişt şikêtê xwestin ne ji min gozbêjim ez îro rêzmanzanim ne ji min tê xwestin rast e rola min tê de heye lê ev îro êm di nerîna min de ji Başûrê Kurdistanê tê xwestin îro ew hikûmeteke ew em karin bêjin weka dewletekê tê xuya kirin ew îro karê rêzbanzanê Kurd teva lev bicivêne wa bênê bê wernece min mehekê di meha salekê rûnin û zimanê Kurdî bitifiqin zimanekî standard çê bikin ji ber got niha îro bibûrin Kurdistanê bi xwe jî biryar daye got latînî bibe zimanê taybet ê fermî di Kurdistanê de dît niha bi tîpê erebî dinivîsin ewan niha biryar daye got bê latînî wê ez bawerim goyê nêzik wê zimanê Kurdî li wir jî bê latînî lewma ji wê tê xwestin ji ber got min got em heta em bê dewletin em bê welatin em ê nikaribin ez îro li Sûrî me mamosta plan kes li Kurdistana Tirkiye mamoste êdî li Ewropaya êdî li Ewropaya em ê nikaribin lev bicivin alîkarîka mezin ji mer dibê deameke mezin ji mer dibê çi giravî bê maddî bê çi manewî bê bi her rengî alîkarî dibê ji bo got ev rêzmanzan lev rûnin û vî zimanî ava bikin lewma kêşe li bir e yani gerek êm ez dibînim gerek Kurdistan vî karî bike û rêzmanzana lev kom bike û bêhêlê got zimanekî Kurdî standard çê bikin û ava bikin û em hemû rêkeftî wî zimanî bibin em nema bêjin wela çima î beriye hatiye û çima beriye hatiye yan çima ê li dawiya gotinê yan çima a li dawiya gotinê ye yan çima bikin yan ka yani ev tef kêşene rastî di navbera rêzmanzana de berî got bêne di nava milletê Kurd de ev kêşeka mezin e ez dê hêgiyê dikim rastî ji herêma Kurdistanê îro li bir jî îdara got li bir çêbû ew jî belkî karibe tiştekî halo bike yani وساتê ziman îro li bir jî çêbûn Mamoste Hekîm te ser vê tiştê got rêzdar hevalê me hêja Mehmûd Abas dibêje bi rastî ekêmasî ji her du rêveberê Kurdî ne di Rojava de pêwîst e ku her du hevre komîteya çêkin û bi berpirsyarên cîhanî re biaxivin li ser meseleta ziman û li ser meseleta rastkirina zimanê Kurdî di Google de تتکاری بردوام بکی و برسوی بدی ولا نم مجي وكيليكا قوت مقو اف ايرو وكي باشور ايرو
هريمك وبام هدية قبة دولتك إن شاء الله وهم وهدية كن جونيزيك بدولتك كردستان يعني أو جويته خصتن بكارا بكيش برجو تكليه و بدربره هنا تكليه و بدزجهن دربره هنا بدولتها رهنا بكومبانيان رهنا كاربا بكاري كلي أستني از بيجم از بكم از نكارم از تشاوخ جهين ما جوجل از تشاوخ جهين ما دزجهن دولتي از نكارم يكي وكمن يانجي يكي وكم ام بيجن ما مستساميتان يانجي سليم بتشوك يانجي قالك ما مستيرز منزان هنا نكارن بكاري بكن بتناخوا اتشتكي هالو دولتك جير دبي راستيجي حكومتك جير دبي كسا دزجاك جير دبي وكاربي با كارابكي بله رئیسدار سلیم خلیل براسی برسکریه آن تشتکی دبیجی و رئیسدار عبدالخان برسواویش دایه رئیسدار سلیم خلیل دبیجی لکردستان باشور دخواندستان دا سورانیه از دبیجم سورانی نکردیه لزمانکی هو پرانیا سورانی فارسی ترکی عربیه گوتنی کرمانجی تیدا گلکی هندکن ورئيسدار عبد الخان تلداري دبيجينا زمانك كردية أو زمان تركي وفارسي جي أنا أدجمية تركي كفنترا منه بيجومان زماني سوراني أيام بيج زاراب نزمانه زارابة كي زماني كردية زارابة كي سركات زماني كردي دا وأذكارم بيجم أو قوم بيجن دايكا زماني كردي هورامية سورانيش هورامي هاتي يعني سوراني ام كارن بين كرمانجي كفنترا شخو تركيا بزمانكي نوا يعني مقارنة زماني كردي بزماني دين رناكن ليمي دما قوم بيجن زرابي كردي ما بوستا تربونا زماني كردي وخشبونا زماني كردي زرابي كردي ده يعني تشقى زراب زمانك ذهبن او زمان خوش به صحيح به برا زراب تربن اللي برا زمانك ستاندرد شي بيوكنا عربي زماني فصحى هيا لغه يعني زماني قراني هيا وهروها هر دولتك زرابك ويها يعني ابناء تشتكي نورمالا يعني قرك مرو تجاره نبيج ولا صوراني نكرديه يا كرمانجي نكردي نا بلي خوشبونا زماني كردي سوراني وكرمانجي لوراني وزازاكي وغوراني ده ابو خوشبونا زماني كردي بله زما رئيسدار شفيق عيسى دبيجي ما مستعد الحكيم قالوا ما نقرك جدرن زانستي بين ورقراندن جزمان بياني وكمينا كدواري بسشكيدا چما چافكانين بزمان كردي نينن راستا ابجي كيشيك راستي تشتين زانستي يعني بين ايه علمي قرك فرهنجين زانستي هبن قرك برتوكين زانستي ورنا ورقراندن ابناكي جي تايبت مندي جير ديان كسين تايبت جير دبن بلكي يعني جو يكي دزانستي دا جيهاتي بي بزماني كردي دي جيهاتي بي ويكاربي ورقريني كردي برتوكا كزانستي يعني قوتنين زانستي ورقريني كردي لي أسكارم بيجم إيرو تشتي زانستي بهتر زارابن يعني مصطلحات هفان بناف قلق زمان دا يعني دنجليزي فرنسي ألماني بيجم قلق زمان دا يك مصطلح حياتي قوتن قوم بيجم مثلا بوليتيك سياسة لو بانجليزي و فرنسي و بيجم عين بألمانية جي برا بكردي جي بوليتيك بي يعني تشما برا زاراب يعني مصطلحات امج اي جهاني ببن غمناكي شتين زانستي امج اي جهاني بن نكيش يعني ندبيغو كردي بي ندبيغو قوتن تني كردي بي زمان بيش دكبن نها زماني انجليزي قوتنين كردي تدانا قوتنين عربي نكتدانا قوتنين تركي تدانا اي فرنسي ولو برا اي كردي جي برا قوتنين عربي جي نابدا من شخمه يعني قوتنا كب كردي نينا شي بو تشتكي نو نينا دو كردي دا امش كو انما امي بزورخنا كردي يعني برا غمناك نخم زمان نايب يعني قو زمان تبلو هبب النايبه يعني قوتنا دوس دهدي جناب زماني ما ذهبن بله رئيسدار حسين دبيجي تهمي ريبابرين كردي دا انجم همي ريبابرين كردا
خوانداوان کنینه کو دکلیجا ویجا کردی دا زاروکی داین خواندن لبله بره زاروکی خوا ادره کرن شاندین سوویتا بره دا زاروکی و تیت تختوری خواندبان یعنی جا اند زیاری آن گلک تشدی لمخابن او فری زمانی کردی ند کرن و اویا کو یاد دوی دبیجی دما کو افتشت کربان هلبت و کاریبان زمانی کردی پیش بیخن و فیدا آن سودا و دابانی دا شرمین خالد کاری برسف بدی من فرصت فهم نکر زیده تگو اگر نخوا بلا ما مستحكيم جبر اف براستين رجع واي كردستاني بقريدايا ما مستحكيم جهاي ما تشقدنا ثاني ما مستشفى بري زانكوي كردي نبون گو كردي كسك زاروك خبشين زانكوي كردي كردي حتى ايرو جنو تاني قوام روجابا بيجن عين زانكوي بدو هنا گو ويجا كردي زانكوي روجابا نو عربوا اوجي گو ويجا كردي تيدا تيخوندن لتركيا برينها زانكو بكربون وجاء كردي تيدا بكرب لأدجم أو جهات سكنان در راوستاندن لباشور هبو قلقا زاروك خودشاندن لباشور دخواندن زماني كردي أزانم قو هناك زماني كردي خودنا وغير زماني كردي جي لباشور زانكو يعني زانكو نبون وچاوا زاروك خودشينن دا زماني كردي بخوين يعني هديا ما تبعي قوم زاروك خودشين زانكو يا أولا بله لا أو دبيجي يعني ادبیجم يعني قولي مجي فهم كدي زاركي خضري كرن با ولاتك وبخوينن اللي زاركي وحتى نهاج قالك شوا براستي خفيري زماني كردي نكرنا ونزان زماني كردي آخر يعني او دبيني جهه بلكي شرمزاريه بي كو چما زاركي خوا ذكرنا ولاتك وبخوينن وبرنامج بلند هلقرتنا اللي آجي ورقرتنا لمخابن الزمان زاروكا زماني خوي كردي نبينا خودي وزاروكي خوا فيري زماني كردي نكرنا امتكارن بيجن ريزدار حسين وحمي بنارن هيجا كو مخابن سي بحري ريبا بري مي بارتي مي كردا وابخوانت كارين زماني كردي يفرمي بنفيسن وبخوينن حتى كو كاربن قليما فيري في زماني بكن يان زاروكي خوا ما ريزدار محمد معود بيجي هلبت زماني كردي بيتفيا زماني كردي او كو حمي هيلين جواكا ما ببي أركي رابن وخفيري الزمان بكن ودردورة خوجي فيري زمان بكن مخابن جبركو حتى نها ولاتي ما بندسته شرمين خان تشد بيجي كلامك ما قلت ريزدار محمد معود بيجي شحمي هيلن جواكا ما كردي خواستن قو في أركرابن أركي فركرنا زمان دبيجي بركو ولاتي ما بندستا أم تكارن تشبكن بهفرة يعني أم هفرة أمي كاربن تشبكن حتى كو أم زماني خبش بيخن وحمي ملتي خوا قلي خوا لهر چار پارچه كردستاني والهمي دبرا فيري زماني خوي رسن بكن Tuzane Narin Khan dibe avul em biryare bidin yani biryar li ser xwe bidin li ser dezgeham bidin yani dezgehên ku em têda kar dikin dibe xwedî biryar bin avul yani em zimanê xwe gerek bipeyivin û bi zimanê xwe binivîsînin eger nizanin fêr bibin yani avul mezin yani em ji bona ku jî zaroka re ziman fêr bikin divê mezin xwedî biryar bin xwedî stratejî bin xwedî planekî bin yani planekî ne rojek du roj planekî ji bo bêje 5 salan 7 salan yani divê em xwedî planekî bin ku ev ziman bê parastin wexta ziman em nikarin biparêzin nikarin fêr jî bikin ji bona ku malbat zimanê xwe bikar bînin
divê em van teşvîk bikin, divê zanyarî belav bikin, divê di mekteban da, di dibistanan da ji dê û bavar re behs bikin. Min wiha kiriye heta niha 34 sal zêdetir min kar kiriye. Her tim min dê û bavan civan diye ji van re behsa ziman nasname çand kirime. Min gotiye tu zimanê xwe yekem zikmakî tu hêl nabijîrî, lê zarokê te bê nasname dimîne, bê mav dimîne. Ev mafê zarok bi xwe yê ku zimanê xwe fêr bibe û nasnameya xwe bi dest bixe. Tu nikarî vekî dê û bav bêje ez mafê li hember mafê zarokê xwe derdikevim. Yani gelek rê hene lê em çi bêjin bê fayda ye. Yani tiştê ku ez dixwazim balê ser bikişînim, divê li her welatê karên çalakiyên konkret zelal hebin. Ev çi dibe mesela dibistana şemiyê vekin. Dibistan vekin ku tê da zarok müzika Kurdî, zargotuna Kurdî, zimanê Kurdî û govenda Kurdî, dîroka Kurdî fêr dibin bi avayekî pedagojîk û hevûdû dibînin û futbolê bilêzin û ez çi zanim tenis bilêzin. Yani çi zarok dixwazin şanoyê çê bikin. Yani gelek rê hene û van riyan divê bikar bînin. Lê heta ku zarok hev nabînin û ziman jî digel hev bikar naynin, em çi bikin jî yani bê fayda ye. Malan da em xeber bidin. Herkes eko hişmendiyên netewî bi van re hene xeber didin, dipeyivin. Lê divê gavekî dî jî pêwîst e. Gavê dî çi ye? Bi hev re mektep vekin, dibistan vekin û ji bona ku koma netewî zimanê me yani bide kabul kirin, digel van bidin bistînin, ji dagirkeran bixwazin ku zimanê me bike zimanê perwerdê, zimanê nasname. Em ji karsazan bixwazin ku bi zimanê Kurdî di nav xwe da, di karê xwe da bi zimanê Kurdî kar bide kirin û kesên ku Kurdî dizanin van bigirin cem xwe. Yani gelek rê hene divê em bi hev re van karan bikin. Yani îşe yek du kesan nineye û xwedî biryar bin. Eger meriv zimanê xwe nizanibê jî divê meriv biryara xwe bide. Ez fêr dibim. Eger ez bixwazim Tirkî binivîsim, ez dibêjim Tirkiya min gelek baş e. Ez dikarim romanan binivîsim bi Tirkî, lê min biryara xwe daye ku bi Tirkî nanivîsim. Çi bibêjî ev biryarekî ye, ev helvestekî ye ku gerek her Kurdek ku bi van re hişmendiya netewî heye bidin. Yani bêjin em xizmeta zimanê Tirkî nakin ji ber ku ev nasnameya me zimanê me qedexe kirine. بله هر هبی پرسک مامایا رزدار عزیز غمجبین دبیجی کاک حکیم اگر ام درفت بدن و ببیجن بلا گوتنین عربی ترکی فارسی د زمان کردی ده هبن او بهانیان تیکن دست او کسین کوخوا بگوتنین بیانی مزندکن وساجی دی زیان بهتر بگه زمان کردی دیگل سلاوین من بێگومان وەختا دەما گۆ بەرە گۆتنن تێدا هەبن ئەز نابێ ئەنو ئەمێ گۆتنەکە ئێنن ئەو گۆتن بۆ کوردی بەرە هەبێ و ئەم رابن گۆتنەکە بە عەرەبی بخنە زمانی کوردیدا نەولۆیە یعنی مگۆ تشتێک هەیە دەرکەتیە دنیای بەرێ نەبوو بۆ کوردی نینە زمانی انگلیزیدا هەیە من بهتر گۆ بەر زمانی انگلیزی فەرەنسی مصطلحاتی عالمی بن يعني جیهانی بن وبرا هكا يك دوسي عربي جي كتنا نابدا تشخما خمنينا يعني الجمع ابنا نابي صدمه جو كسي جو عربي داخبه جو تناوي بهتر بعربيه جوار بيجي بيقولوا مناتو ازراس نا نقوتناوي نا قوتنا من نأبا ام ازد بيجم مصطلحك زارابك تشتك كتيا زمان عنده زمان جيهاني تبعيده دو كردي دنينا برا او قوتن غمناك وقتام ديت بكردي نينا و ام نكارن بكردي جيرا تشينجي بكن قوتناكي برا قوتن عربي بخ نخمه يعني نها قوتن عربي نا بكردي امي قو ام بي د تلفزيون هذا يشتغلون قوتن درباس دبن يعني
گوتن انگلیزی درباس بن ای فرانسی درباس بن بهتر ای فرانسی درباس بن يعني اب تشتكي نورمال از نبي برجلك از بيجن تشتكي جو نبي دو كردي دا برا زمانك دي وري ومنقو تايبت ترك وفارس وعرب يعني از بهتر تخوازم انجليزيا فرانسي بالمصطلحات عالمي بين راسي نئي داقل كرابن وابا يعني جزي بيداز نكارن برسيب قالك يا باشا بينرين هجا امغهان داوية خلقا خوا ام سپاسیا ودکن کو حتنها هون مرنا وديسا امي بهبرا سپاسیا هر دو میوانی خوی رزدار و هجا بکن شرمين خان بوز ارسلان و اما مستا عبد الحكيم احمد محمد كو او جروج اوای کردستانی مربی براستی ویکر وی موراله ما بلند کرن کد بشروجه دا ام میوانی خو قالك ميواني ما جروج أبا ورن براستي ديسا از دوباره دكم قالك جارا از بوارد اشتغل مخابن بيجن صدما انترنتي ام نكارن تبلي وببن جبركو ورن جي دنگي واتي برين يعني جي نكارن خلكي بردوان بكن وديسا ام سپاسيا هردو هبالي خويا هجا عبد الباقي حسين يخرشيدي علي ويتكن كل سر كنترولنا وهردمي مرة دوستن بينرن هجا حتى خلكا بمين خشيدة وبخاطري وحمية. Spas.